Ekipu cijelu. Ćao Lule. Ne, to je moj... Ćao. Ova akumulacija, ako prelije branu, ona pukne branu. Cijelu ekipu. Dobije vodu s druge strane. Šta? Ti znaš šta? On je... Čuti. Ne pričati. Petka. Petko, polako sa tim. Nemoj mi gurneš oko. O, pašti na boka. Kad odem u Mačansku reći si gurnula... Lola, da ti kažem... Sad lagano se spustiš paraglajderom i to je to. A kad gledaš ovako, vidiš koliko je mršava. Šta ovo znaš? Otkud ja znam, mene pitaš. Geometri. Čega? Visine? Ovo čekaj Mića. Svi ga hrane. Kašika. Ako se bude dovoljno organiziralo, sva možda bude hladno.